Lumding Road KSA Majung KSA Unit Keseng pon. Pinini phain kora pho phai kunia chiklo Lumding Road KSA Majung KSA Unit Keseng pon. Bangso Majung KSA Unit Keseng amaya long bali pathar KSA branch committee amai pusong jai tipensi mai chari pon. Da pen mai ke phalam thike jai pon ke KSA bali pathar branch along chung bangsar kuruti soi hin pen mai ke phalam the than pon. Ason si KSA Bukazan District Committee amai pura juing leng KSA Bukazan District Committee chung bang de soiteron KSA Bukazan District Committee along Finance Secretary Sonju Teron KSA Bukazan District Committee along Organizing Secretary Gobin Biatum Chitongdun si mai along RDP dun. News Desk Report Time News Dipu Members pekpon lo pini bang thongkep to si labang so committee long chitong lo sin la hello niltum karbil chale song pen kaike akimang abang ke la hello je Karbiara tu matang dai Karbia tu loga charli bang paprang yang si education first labang sini tu makimang bang hello je nil tu labang so committee pen same non education matang de la awareness la school visit hai same KW fandame pini labang so main dong tame tum chisik pon lo lapin esi akup thot ki pachini bang ke la hello nil tu kaike ta Karbilo chale song pen akima thapon bang ke la hello drugs la pen la raki kicho hormu Raki kicho tumpan, kuson se alam tumpan, labang so raki kicho pen kepachi regima, kepachi helojima, lahai putak sinya tum jerok tok amai stamina tum non constituency tin pen tamin tum labang so ajai mek bangai deng ponsi niltum la education lapien anti drugs labang so putak ken tum kaki tamin niltum ke laki oton thipo lapen labang so nangchilare te keng bong matati labang so karbeng long along lahai paprang dun detik netum intonte pusin netum lapang so kimang pake hangpon lo lapen education sami lapuson nak thak lo arong tin amunitin sami education mangke othip nangji lapen anutin sami charge up thek nangji pupensin tum akimang mangke lasi hanpon lo